telefon çaldı. Ece siz söyleşіңizçi. Kelsin жұмышқа дейді, Asқар. Barın jatayınçı. Başım vurup çıktı. İyi jat barın jat. Tamam içiniz. Обещаю тебе, будет нам с тобою сладко. Пара, ты мне, разгадали мы загадку. Kız, sakılın cayın dersin. Ya. Koştular ne ya? Şimdi türesin sen takırla. Emне түртөс? Психтен бейлі айтпайсың. Sen psixini atpaysın beni. Normaline girdin ona meyka. Bir эле жолу чыпалағыңызды тийгізсеңіз, мен кетіп қалам. Oy. Ha. Yata. Bizge kıyın ele olup koy. Osman uzam tarılıp yaşağız ötpöy. İyi, ne kılbaysın? На всякий случай, sen bana kayak varasın, adresingdi taştap ket. Жарайбы? Жарайт. Ой, canım. Kandayсың? Конечно, сауным, canım. Конечно, сауным. Bayağı çirkin orası. Конечно. Sağ. Öyle sağ. O yandan kalksana öyle bacım. Gel, командировка. Ага. Все, пардон. Асыр.
Geçişpegimde var. Na, düşün. Yakırı var. Ben az kişinem de. Çakam çayla. Oy. Sancar. Sancar. Oy. Ah! Sancar. Sen kimin kızısın? Hadi neyim? Ben. Ay çının gazını atıp salam. 3 köçeği sanayım. 1. 3. Ay ne oldu? Yok ben. Bak ya. Ne oldu? Ay dur sen bana. Haklı. Esmeyeceğim ay esmeyeceğim. Hey. Hey. Evet. Dur şöyle. Hey. Sen... Emine. Ya. Benim ne? Emine kıldın ne vatan mesela? Kimge? Cana gelgen ayağım neden kısın? Ayalga? Ayak geldi. Ankolamış sen bana. Emine dedin değil ben sana. Kimge ne kuradız? Ben kimge ne deptirim? Çok yüzü görmeyesin bana. Yol var. Medine Cemeni buluydan karışçılbaysın degen. Vurdum ben seni Medine çıkımdan. Oktun mu? Vurdum ben seni. Betiniz çok kişi durmayız mı? Tak dilince şu ahırda sen. Medinece gelsin, ben büt barını aytam. Ne aytasın? Azırkı görgönümnün barını aytam. Ne ayt? Madem dedik radyodan ayt. Emi köçegin gelgen bir kız beni teskey degen de ya. Siz de Kuday dağı teskey albaydı. Iplas dünyonuz menen kalayırınızçı. Ben korktum bak. Kız görünmeci korktun mu?
Gel. Eşik, dur çık. Cemal, çık beri. Ne oldu? Çık beri. Ne oldu? Bu bizim ısrar ne oldu Fırat? Artur çık. Artur çık sen. Ne? Sen kimsin ya Fırat? Lan sen kimsin? Dur lan. Sen kimsin ulan? La koy beni oradan. Dur. Ne? Koy beni. Dur çık oğlum, he. Geç oğlum. Hesap. Kimsin sen? Kimsin? Ben buna o kızdın. Atasını. Düşündün mü? Atan mı? Ha? Ettik. Yaşayıversin. Bas başla. Ne oldu? Hiç nesi olgan yok. Ne oluptur? Benzin üstündü. Tükenet de benzin. İzletip şu ordulu şaharda 10 yıl aylandırdın sen. Maşinem de kursak açtı, özüm de kursağım açtı. Жүрme o restorana girip tamam içip çıkalım. Ben içmeyeyim. Ne içpeysin? İçkim gelген yok. Oy, oy. Şu büyük gecirlerini çoğultup boşalan hırsızını bari şu sağa vergen oşuydu. Ne içmesen beni karab otur, ben içem. Sizde karagım geliyor atat. Düş. Bak, uruşpaylı, talaşpaylı, açışpaylı. Düş. Buluyorsun. Yürü. Bas şurada. Cemal, koca gel otur böyle. Gel. Добрый вечер. Здрасте. Извините, как вас зовут? Настя, Настя. Что здесь интересно? Что вы выберете? Может, подскажешь еще? ну что вы, смотря, хотели? Салаты горячие? Салат горячий. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. У вас есть, Так, килограмм свинины. Может, 200 грамм сливочного масла. Хорошо? А если серьезно? Это серьезно. И сок.
серьезно принесите. Это не съемочно, а заказываем точно. Хорошо. Салам алейкум, Санжар. О, ясы. Қандайсыз? Қандайсың? Жүрмін, жұмыс. ес алып атасың? Қандай? Жүрем, Құдайда. Татна қағыз кім? Татнақай қыз менің бақма қызым. Тамашаң қой бөтігесіңдер. Мұндай қызың жоқ ана? Бар, мына. Тылтиған, сұп-сұлу болған қызым. Ай, тамашаң қой бөтігесің. Жүрмесің біз сыныпта олар? Рахмет. Кейін шашпайыз жүріп ал. Жүр. Мен жұмыстарымнан істеймін. Жақсы анда. Мен бердім. Рахмет. Балден бұл түйбай. Тарына бересің бе кешке? Жеріне, жаңағы жаман балдардан бөліп кетті деп. Ошоға жинденіп отасың. Иә. Тамақ ішкін келбей. Еш нәрсе сөйлегін келбей. Қызым менен. Ооба ата. Уктап аткан жериме жөн жаткызбай кубалап чыгып. Анан эмне аркаман издеп келиңиз? Ата болсоңуз жөн ата болбойсузбу? Атасымын деп коюп Индирейдер аны. Ачын эле жанагы эки баланын ортосунда бозоруп турганыңда. Мени көргөндө, атаңды көргөндө сүйүндүң го. Атам. Башың жанталаш ийкебейдиң го. Өзүңүзчү жанагы келтегениме машинадан чыкканда тим эле бул менин кызым деп жүрөгүңүз түшүп калды. Менин жүрөгүм түштү ошол жерденби? Мен жүрөгүм түшкөн жок. Эмнеге жүрөгүм түшөт мен аларда? Ой, жүрөгүм түшпөй эле. Элестетип көр, сендер ошол экөөнүн ортосунда калсаң эмне болот эле? Элестетпей коюңчу. Лучше элестетпей эле. Болду, урушпайбыз, таарышпайбыз. Сөзтүк бе? Бирдеме жейин? Эмне? Күй ичесиң? Сок ичесиң? Шоколад жейсиң? Жейбиз азыр. Ай, Елжур! Ой, Түрücan var mı? Meni tasqan kişi var mı? Ey altınım benim. Qandaysың? Yaxşı. Денсаулығың жақсы ма? 10 жылдыр жаздым. Саған соның сылтарлап келдім. Қандай жаттыңар, жақсы? Қарайшы. Жағалы. Ой. Жақсы екен. Класс. Андан тағы соның қызығы мол жоқ. Қарайшы. Ой. Медина ece. Сонun екен. Önünde açık ederken. Azır. Mına. Bu bolsa çaçına. Ой. Çok rahmat ece. Qandaysыңар? Жақшыдасыңар ма? Біздің қожайынның ағалары қандай? Аман есен бе? Жақсы эле. Эмне дагы уштуңарбы? Ушкан эле жокпуз, майда чүйдү. Апей, биздин үйдүн жагы. Келип калдыңызбы? Ой, canım. Qandaysың ай? Жақсы. Өтө кубачтамын албетте келгениңе. Niye? Мен дагы. Келе жатам деп телефон чалып койбойсуңбу? Қанша жол чалдым? Алдыра қойдым. Дағы тоғысында жүріп дедім. Азыр, мен дағы сені құрбай қой. Қандай барып келдің? Жақсы? Жұмыстар бітті ме сенің? Жақсы. Я қой, мұның не қыласың?
Ya, onu çiğ mi? Kaynat içesin. Bak götürmüyorsun mu? Çok iyi soğuk kadar şöyle yaptım. Görüyoruz mu? Ne? Üç böyle de. Çay dayanır oldu, çay çıkın. Hazır. Şaşırın. Getir adaki böyle düşün. Ne kısıklar oldu? Boy şaşmayı. Ya. Şaşmayı yapıyorum. Oy. Benim çay salındı. Şöyle. Ya. Ay vay salındım. Eğer çay normalde demleniyor olsa içesin. Sen yoktan biz şunlara su içip attık. Tuz yok, kalimperi yok. Tamam yok. Şimdi tamam mı? Hadi görürüz. Aha. Ne oldu? Çok anlar mı? Şu vaqtqa чейин кымылдабай эмне кылып жүрөсүң? Убакыт өтүп атпайбы? Ne oldu deysin? Carığım ben. Мен эмне дээримди дароо эле түшүнчү элем го. Бугандай эле азыр эчтеке түшүнбөй калгансың. Кара жаным. Benim için bari sen oylagандай. Sen planlagan ne kılış gerek? Hı? Eğer de men kalabasamçı. Каалайсың. Каалашың керек. Анткени бул нерсе экөөбүзгө тең керек. Мен бул кызды трассадан көргөндө эле ушуну ойлоп койгом. Ай, Кудай өзү берип жатпайбы? Болбосо транспорт суудай аккан канча болду? Эмне үчүн бизге гана жолукту? Ушулай. Ошондон бери менин башыман чыкпайт. Санжар, каралым, кара жаным. Сен аябай мыкты жигитсиң. Сен экөөбүз балалуу болушубуз керек. Же бул кыз сага жакпайбы? Эгерде бул кызды мен чындап сүйүп калсамчы? Мындан коркпойсуңбу? Жок, коркпойм. Сен менден эч кайда кетпейсиң. Мен сени канчалык сүйөрүмдү жакшы билесиң. Сен менин дүйнөдөгү эң кымбат адамымсың.
Hakim жолдош. Ий. Ал менин карьерам үчүн эле керек. Экинчи бул жөнүндө сүйлөшпөйбүз дебедик белек. Кудайым ага бала берген жок. Мен да балалуу болгум келет. Ал бала сенин каныңдан, жаныңдан жаралган бала болот. Мен ага эне болом. Ой Жамал, бул үчүн сонун кандидатура болуп турбайбы?